1.6 million people were refugees. دداویە ساڵا 2025 دا 41.6 ملیۆن کەس پەنابەر بوون. ئەو هەژمار 35.6 ملیۆن پەنابەرێن دبن بەرپرسیاریە UNHCR و 6 ملیۆن پەنابەرێن فلەستینیان دبن بەرپرسیاریە ئۆنڕوایە دڵخۆ دەگرا. ئەف هەژمار لە گۆری ساڵا بۆری 1.2 ملیۆن کەس کێمترە و ئەف کێمبوونە بچووک ژی نوچەیەکە خۆشە. نێزیکی نیوێ کۆچبەرێن نافخۆیی ئانگۆش سەدی 46 تەنێک ji 5 وڵاتانە: سوودان، کۆلۆمبیا، سووریا، یەمەن و ئەفغانستان. هەروسا 4.5 ملیۆن کەسێن بێ وڵاتنامە هەنا، هەرچەند بێگومان هەژمارە ڕاستی ji vê pirzê de tir e، çimkî piraniya xelkên bê welatîname nehatine tômarkirin û di amaran de xuya nakin. Yek ji geşedanên herî giring ên sala 2025 zêdebûna rêjeya vegerê bû. Nêzî 4.4 milyon penaber vegeriyan welatên xwe û zêdetirî 10 milyon koçberên navxweyî vegeriyan cihên xwe. Bi hev re ev yek ji mezintirîn pêlên vegerê ku hatiye tomarkirin. Derbarê koçberiya nû ya sala 2025 tevî kêmbûna rêjeya giştî zextên koçberiyê hêj giranin. Di sala 2025 de nêzî 5.4 milyon kesên nû neçarman ku di sînorên navdewletî re derbas bibin. Krîzên sereke yên ku bûn sedema koçberiya nû Sudanê xwe digirin. Û vêga yek ji mezintirîn rewşên koçberiyê li cîhanê afirandiye. Her wisa pevçûnên berdewam ên li Ukrayna, Myanmar û Hindeverên Sahelê.